Kas talatibiyag! Rantay, agriin kan lakay. Lakay. Nagpigsamot din ti urok na. Nakatangkayagan di init ngam agururok pa'y lang. Ay, Rantay, agriin kan. Nangaton di init. Ado pa'y ti aramidan ta dito balay. Ay, talaga nagrigat aringan. Rantay, no di ka pa'y lagriin, mabaawanan di indasar ko apagarmusaran. Na, agriin ka matlagayam anakangag iti armusar. Itay ka pa'y aririingan. Mangantan, Flor, mabisinaon. Bumangon kan, taado pa'y ti aramidan ta dito'y balay. Mapanak aglaba ijay karayan, si kamat agsibog ka kadagiti mula. Nalpasa kun anaglaba ijay karayan. Ngam di mo pa'y inaramid, di ibagbagakan ka. Saan pa'y matana sibugan dagiti mula di tarubayan? Madamdaman to ka din, Flor, tamasado ta karumar. Anya, kayat mo asawan, manipod itay bimangon ka, di ka pa'y rimrimwar? Wen, anya ko mga iti aramidak di tarwar ko, no nagdagang ti panawin. Ay, sus, Rantay. Imbag man ta maanusam ti agtali na adlatan dito unag ti balay. Watwatam mat atabagay. Masadutak nga rod arumwar. Diyak kayat ti mainitan tag umisitak. Anya, di mo kayat ting umisit, kat nagngisit ka lang arudan. Ay, di nakpay mat amu atulungan dito balay. Flor, umayak man. Ay, uwan tatang, nakalukat day tari daw. Sumrag kayo latan. Rantay, umay ka man bit ijay balay. Anya ti aramidak iti balayaw tatang. Kaduaan nakamang bagkat kadagiti irikaw. Iyo nagta ijay balay. Ay, sana ka makabagkat tatang. Nasakit ti tagkyag ko. Iso nga rod nga dak dito yung unag ti balay. Anay ko. Nagsakit na talaga ti takyag ko. Anay. Anya tinapasamak iti takyag mo aya. Ay, jak man na mo tatang. Kasla damon na iligasi nga urat iti takyag ko. Gapo iti panagbagkat ko iti nadagsain. Anya? Wen. Iso pasensya kayong tatang Di kay matulungan nga agbagkat iti irek. Urayak pa nga gimbag tinasakit at takyag ko. Apay adi mo tinulungan ni tatang anang bagkat iti irik na. Nasakit nga ro ti takyag ko. Anya, nasakit ti takyag mo? Kat saan mo titay? Nagsakit langan, idi may ni tatang dito balay. Kilaat nga ro asim makit ti takyag ko. Iso ajak matulungan ni tatang mau. Ay, di mo man la matulungan mo't ni tatang ko, Rantay. Pwede ka makawawat mo't, Flor. Imbagak lang nga ro din nasakit ti takyag ko. Nagadupay la sa umay. Imay nakisarita ken ka na imbag. At tulungan ni tatang ngam adda kamatla dito unag ti balay. No imbagak ajak kayat ti tumulong, jak kayat. Mawatam. Tatang, saan nyo latan nga ibabaon ni Ranting agtrabaho? Ha? Apay ngay anak kaw. Ay na, agsakit tinakam na no maibaon. Siyak ti agtin nag-adakas no ibaon nyo. Anya? Apaan nak no adda mang ibaon kan kwa na. Nagalasan ti ugali day jay alalakay? Hawan lang arudan ti panggedan na. Isupay tinatangsit kan sa daw. Tatang. Apay, di na amo dito'y balay ti pagtataudan ti bagas yaw. Isung arod nga agpatulong ako maamang bagkat kadagiti irek. Taited ko kan kuana jay dua akaban. Tamapan na ipabayaw, tapno ada bagas yaw. Tatang. Ngam nagbabawi akaon. Ni Arman ti tinangdanak anang bagkat kadagiti irek. Hay, sadot dayjay nga asawam. Hawan pa'y sirsirbina alalakay. Hanya langan ti kayat ng aramidan. Maturog ngagmalmalam. Adda kayo mo dito'y sirok ti kayo amang mga Arman. Leia. Wen, Rantay. Imbag dito'y, tapres ko ti angin. Nagpudot ngamin iji unag ti balay. Isua dito'y kamin amangan kaneleya. Umay kamangan arante. Naimas ngagpay suti si dain nyo Adobo a karnit manaw. Wen, Rantay.
Jay kwarta nga intangdan kanyak ni katugangam. Ison ti inggatan ko itinaimas asidaan may. Saan anaimot ni katugangam? Aya, Agasam. Saan mo't anadagsan di inaramid ko? Ngam tinangdanan nak iti husto. Isu amay sa kilo mo't akar ni ti manok ti ginatan ko. nagadumot ten ngagpaiso ti inaduboy a karnit manok. Ni nagbanglupay. Rante, ramanamot atap na umum ti bagbagam. Ay, sige man nga rod layang. Makipangana ka na. Oh, ay da, apo. Oh, napsuga ka. Nay, rantay. Ad-adu mo't ti sindam. Ngam da kami kanilaya. Unang paiso. Insubong mo't amin na nakarne. Anya, ne, jak mo ten napuutan nga adugayam ti kinnan ko akarni ngam da kayaw. Ay, pasensya, Arman, Leia. Ay unay matan, rantay. Patiin na po'y, naibos. Agraman itip, kinan mo. Ay, nagrawot ka matan. Mala, agyaman naklangan kada kayo nga agasawa. Agawid ako, ang tanabsugak mo tayo. Naimas nga agpaiso ti adobo a manok. Ay, mangibabain at talaga day di arantay, Leia. Basol may matkit di akin ni Arman. Tainawis mi pailaang mo umay makipangan. Anya nga'y tinapasamak. Impapol na amin asidaon, agraman innapoy. Ay na, siya kung tagkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Di kay madanagan, sukatak di linamot ni rantay. Saanan, Flor? Imbagaklaken ka, tapno ang mumti naramid ni Rante nga asawam. Saggaysa kami laang aluppo ti sindaken ni Arman. Ngam ni Rante, agraman naluk ng atulang ti manok, sindana. Anya? Ala, sana kung ngagbayag, Flor. Imbagaklaken ka tinaalas nga ugali ni Rante. Agmalumpay kumasidaon mi dayjay ka ni Arman. Ngam awanan tanasimot-mot ton. Na, agur-urok man ang katengat aldaw. Ay, di nakpayin matulungan ng trabaho. Ay, Rantay! Rantay, agring ka! Rantay! Na, tadada ka tapimigsan ti panagurok na. Oy, Rantay! Agring ka ko nanay! Adda pa panak! Sika pala tagluto! Bumangon kan! Napatag ti papanak! Iso nga agluto ka iti kanin ta inton madamdama! Ay, una yun ta nagrigat kalakit din ariringan. Ha, makamu ka itibiyag mo! Nay! Langampay lati karire nga magsusuyaab ka manan, antay. Sige, magkayam na lang. Lumabas ako mangam nakita ka dito'y sangot ti balay mong agtugtugaw. Ay na po, makabanog. Anya ti makabanog nga ibagbagamay. Makabanog mo, gam, ti maturog na nang. Nakatangan pa iti tenged ko. Ay, just ki karantay. Ay na. Day talatan tararami dumitibiyag mau. Di mo pa'y amwa tulungan ni Flor nga asawam. Kastalat ti biyaga na nang. Sana balay, tanagagat ti asawak. Na, apay, di ka mabain ka ni Flor nga asawam. Nagagat amapan makipuras itinatang iji bangkag. Idinto ta si kaka maturog lang tararamidam. Nanang, kabailan na nga aramiden dayta. Saanen amasapul at tulungak pa iti asawak. Si kalaang ti lalaki asadot dito'y lugar tayo rantay. Kitaam dagiti katawunam. Naagawad ama pa nagtrabaho. Si kangay. Nagpusyaw ka pa yan. Gaputa malabos mo ti maturog. Ha? Kitaam man talangam. Langam tagkakapsaut. Nagbuntog pa yan nga gukap tangiwa mo ngagsaw. Anya? Slow motionan ti garaw mau. Takasanaw. Saan amawat-wat-wat ti bagim ngag trabaho? Naa? Awan tinasaya at mapasabak ken kano day talat tantar aramidem. Nanang? Imbag man tapakanan nakapayla ti asawam. Gaputa iso ti mangmanggad para kada kayaw. Awang mga rod panggadam. Nanang, sumardeng kan. Nasakit ti ulok at dumdum ngagkeng ka. Nagrawag ka pa'y mga rod amangan. Na. Ti ammom siguro. Jak ammo tinaramid mo ijayan darman ken Leia. Inibus mo ti sidanda. Di ka lagbabain. Rawag. Anya? Dahito ti tandaan na mapagsasao, Rantay.
No kayat mo taglabot, di kag sadot-sadot. Madula amin day ta pagsasaw na. At dalat-talamutak nga uray awanter aramidag. Day ta titandaanan yaw. Rantay, tulungan nakman biit nga agkali iti abot a pagbasuraan. Ay, pasensya kayong tatang. Maditirik na. Anya? Nay, Aguye ka pa yun iti one part. Talong aldaw na kastoy tirik na tatang. anya ngay day ta asakit mo. Nakaptanak sa amutin iti anya day tayo? COVID-19 sa. Anya? Amin na sintomas ti sakit a COVID ka. Addan sa kanya akong tatang. Ay, sige Rantay. Ah, Ay, panawan ka pa nga raw. Ang mga numaakaranak. napano ni tatang. Nagbutang inimbagak. Nga mga nakaptana ko niti COVID-19. Ay, diyak kaya ti mabanog nga gali iti abot a pagbasurahan na. Ne, nimot Arman ti agkalkali iti abot a pagbasuraan niyaw, tatang. Wan, anak ko. Imbagak ka ni Rantay nga isulangan ti agkali iti about. Nga madamat gayam ti sakit na. Anya, agsakit ni Rantay kunayo, tatang? Wan, aguyag kan maditirik nana. Ipagarup na pa yan anakaptan iti sakit akubayd. Ay, nasaan nga agsakit ni Rantay, tatang? Anya? Kat no adda ijay balay nagbuybuya iti TV. Nakasarsaran ta. Tiyawanan bain asadot. Nagpambarmanan katangdanak mat nga agkala iti about. Imbagla makatulong kang ka. Amuyo lang aruden asadot di asawak, tatang. Nga madiday tangar aramidan na kada tayaw. Sapay jak kayat ti ulbud a tao. Tatang. Ti sadot akas ken kuana. Awan ti karbengan na amangan. Anya? Flor, di mo man pakpakanen day arante tapno agnakam. Mangnam na mga main kang ka, isong agsadot-sadot. Tatang. Danggan na, Flor. Kastoy ti aramidam. Saan ang mabalin ti kastangar aramidan na? Nakaluto kan, Flower. Mabisina kon. Awan ti ilutok abagas kan si Dan. Anya? Kasano nga awan kat addamot tangdan mo nakiburas iti natang. Pinagbayad ko iti utang ko jay kwarta tangdan ko. Isu nga awan ti bagas kan si daun ta. Anya? Agnakam ka. Nanganak kong ijay ayan tatang. Oy, kasarsarita ka. Ingka agiremedyo iti kanenta. Tanay mabisina kon. Sikan ati agiremedyo, tadda papanak. Kasano nga roden day ta? Saan ka maten amangan? Ay na, maanusak tibisin ko, Rantay. Mala, makamu ka pala dito'y balay. Tarumwara ko. Nasaya at day ta nga inaramid mo, anak ko. Agnakam ita day ta Rantay. Mabisinan ti lukaw. Sa bagay na umaakmutan iti ugali na, tatang. Sigurado nga aburido itanday jay. Tirigat na, di na mo taglutaw. Anya? Wen, tatang, manipod nagasawa kami. Itlog laeng ka muna alutuin. Siyak aming ti agluto kun agisagana iti kanan may. Gapo iti daytoy nga inaramid takan kuana. Agnakamad, matay lakit din iti bisain. Wen, tatang, numuuna kat awan pa iti ultimo bagas ken tinapay ijay balay. Nay, Flor, di kan samot tan agaw-awit iji balayaw. Wen, Arman, kayat ko laeng apag nakumon jay sadot nga asawa. Sa bagay mayat matkit di day ta nga inaramid mo. Tapno agnakam. Nila ang Rantay ti sadot dito'y lugar tayo. Talaga mo. Kastamot lati bagbaga dagiti daduma. Katawaan dati liklikodan na. Nakitak mat itay ni Rantay. Nagturong ijay balay da katugangam. Nalabit amapan makipangan. Lakit di Patsyak asaan akanunungan ti katugangak a babae, tinaalas nga ugali na. Nay, anya tararamidam dito'y balay, sadot. Nanang, umayak man makipangan. Ay, awan ti makan dito'y balay. Imposible. Sana ka naglutaw.
Apay, di na kan ilutlutwan iti kanam ni Flor nga asawam. Duan nga daw sana nagawid iti balay nanang. Agnanaed ita ni iti balay da tatang na. Ay kagunggunam sa dot. Ha? Kas pangarigan siyak mat, daday ti biyang ni Flor nga asawam. Panawan ka mat gapoy ti kinasadot mo nga asawa. Anya? Nanang, mabainak mo't amapan iti ayanda katugangak. Gaputawan may tultulong ko. Daytan, jay bagbaga kapag sasao kang karantay. No kayat mo taglamot, di ka agsadot-sadot. Ha? Sursurwang mga minti tumulong ka nagtrabaho Anya nga ita, mabain ka na mapan makipangan ija ayanda katugangam. Nalabos nga minti kinasadot mo. Isungaganos ka, tapinanawan na kan di asawam. Kastala tibiyag, rantay. Panawan na ka di asawam, no agsadot-sadot ka. Ditan gagayan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti aglamot, di ka agsadot-sadot. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Ay, sus! Nagalas akitaon di asawa ni Manang Carmen. Ni kadilyaw tinakdakamata lala. Ay, wan, tatang. Nakitak itay anak kapayong nga nagpadaya. Nagalas tila nga na anak kapayong. Apa anak ko naman nagalas tilanga na. Ngamin, kasla uong amang magna. Anya? Uyaw man nilyon nga asawa ni Manang mo Carmen. Gaputa nagbasit a tao, uyaw maon. Mas daawak mo't kan ni Manang Carmen no apay akinayat na day alyon. Saan da ngagpada iti kinadakkel? No sa anak ngagbidot. Nasurok nga upat la apulgada ti kadakkel ni Leon. Idinto ta nasurok alima apulgada ti kadakkel ni Manang Carmen. Isungarod matikinayat ni Manang mo Carmen. Kan, saan mo't anataar day alyon? Ay, no apay akinayat ni Manang Carmen. Saan mo't abak nang? Jaklam mo ka ni Manang Carmen. Ay, kasla may ibusan iti lalaki. Ay, lala. Di mo man babalaw ni Manang mo Carmen. Lala, bakal? Oh, makitam da ito'y asawak, tatang. Maskulado, gaputa bodybuilder. Oh, apay asap sa pulan nak, Alex. Dumawatak man iti pagpletek amapan i JJ, lala. Mapanak man ag-workout. Sige, mabit lang, taikan ka. Ha? Ne, makmakan man ang tinsangpot mo dito'y balay, Leon. Wan bakit? Napanak ngamin nagsibog iti mula datata Martin iti bangkag da. Kat adatangdan ko. Ingatang kumutun iti makmakan Ay na, dayta katikay kayat ko kan ka, Leon. Nalaing ka dumiskarte. Saan ta mabisinan? Sadot lang a tao dagiti mabisinan, Carmen. Saan ko nga ugali dayta? Ti kayat ko, adalat ta masapulak. Saanak ngagpilpili ti trabaho. Mabitlaan nga ro, tay nakisaganan dagitay makan ijalamisaan. Aglang lang tan amangan, lakay. Nagadumeten amakan dito'y balayo, Carmen. Wan tatang, nagagat ngamin ngagsapol iti kwarta ni Leon. Win nga raw. Di kay mapukpukawan iti kanain. Kanayon lata nga dakarga ti kaldero yo. Siyempre. Tinasaya at agao kayon iti sidaan nyo kaninanang. Sana bale, taadumot day talinutok asidaan, tatang. Ay, kababay na sa amat no sakpay lati aggao. Kasano nga ino adugayam tinaalak. Saan aparikot, tatang? Kan lukatan nyo ti refme. Napno day ta itinagado ang masida. Ay, lukatak man nga agpaisaw. Ay na. Ay, napuno nga agpaiso iti makmakan na ito refyaw. Adda ka karnit baboy,
karne ti manok, frozen foods, kan, ha? At dapay fresh milk yaw? Wan tatang, gapo day ta kanilyon nga asawak. Ay, bilibak a talaga ni ti asawam. Basit a lalaki, ngam nagagat nga agsapaw. Ala tatang, mangala kayon iti kayatyo di taref. Anya, Wan, sigurado nga men ano sumangpot nilyon dito'y balay, at daman imutnan amakmakan. Itay kami pa'y kinitatang yo dito'y balay yaw lala. Awan ka day ti may pasango yo ang merienda. Ay na, nanang, tatang. Awan ti pasangok a merienda kada kayo. Tawan pa'y matipanggadan ni Alex nga asawa. anya, ay, nagdakkelan na bagay, ngam awan mat gayam panggedan na. Kwa, tatang. Idi na minsan nga aldaw, imayak ditaw. Saan mat anapan nagsapul iti panggedan ti asawam? No diket na pan nagpadakkel iti bagi na ijejem. Kasta nga minti pagusman na. Ay, bakit? Agawid tan. Ha? Apay nga ganat ka nga agawid talakay. Ijay talagen balay ngagmerienda. Awan ti manamnamata ditoy. Lala bakal. Kita ti masal ko. Di makkel manang gaputa naggapu aki Jem. Ha? Ay, win nga agpaisaw, Alex. Ay, nagdadakkel dagiti muscle mo. Ay no, at timaer ka. Deto'y pay bakal. Kita ang pay ti abs ko. No. Ay, wow! Nagpintas ti abs mo lakay. 6 packs ako nada. Ayun bakal. Kita ang pay ti tresip ko. Nagdadakkel si ka. Ay no, ay, win nga agpaisaw, Alex. Deto'y pay lala. Kita ang tibaysip ko. Nagdadakkel mag. Ay na, makapainlove ka talaga lakay. Ay, nagmacho ka. Ay, un gayam bakal. Mabisinak Adda ka di makan analuto. Ha? Ay, kwa? Awan pa'y nalutok, lakay. Anya? Apay adi ka nagluto ngay. Ay, awan mo ti mailutok. Tanaibusan ti kwarta ka pinaggatang mo iti bitaminam. Ha? Manang Carmen, kasla saan ang maibagay tinagan ni Leon nga asawam? Ha? Apay anay bagam day ta, ading lala. Saan ka de ang nagdakkel ti Leon nga ayo? Kunada pa'y nga rod nga ari iti kabakiran ti Leon. Idinto ta nagbasit mo't alalaki ni Leon, ti asawam. Talaga asaan ang maibagay tinagan na iti kinatao na. Ha? Tirumbang kumaanagan na, marabutate, gaputa nagbasit. Di ka man agoy uyaw di ta, lala. Sa anak nga agoy uyaw, manang. Pudnumot nga may na nagbasit ni Leon. Di naklatultuladan ang nagtaer ti asawak. Nagdadakkel ti masel na. Ha? No idilig ko ni Alex kan ni Leon, kasla dudon laang amayabay itinwang. Anya? Tatang, nanang, Ah, day, si kamo gayam Leon. Wan tatang, at do'y tisidain nyo kininanang. anya ngay dagito asidaan ni Leon. Karnit baka, nanang, Anya, nangalaang ngay dayto akar ni tibaka. napanak timulong ang nagparti iti baka di abagatan, nanang, tatang. Ah, Nagadutin dadabi ngay ko. Isungay kan kayo matin iti sidain nyo. ay na, agyaman kami kinitatang yaw Leon. Ayun na yan, nalaing ka talaga adumiskarte iti biyan. Awan ang yaman na, nanang. Kasano kayon kini Carmen nga anak ko? Awan samat ang timbati masidain nyo akarnit baka. At da, tatang.
Agarop 5 kilo akar ni tibaka ti adday je balay. Ah! Lumabasak pa dito'y parangan, tatang. Ngay, nakapurma ka mat, Alex. Sa dino ti papanam. Sa dino pa'y kumangay, tatang. Mapanak manan agpadakkel iti bagay, ijay. Anya? Aday talatan ti amom nga aramidain. Imbes ko mapan kagsapul iti panggadam. Ay na, tatang. Saanan ang masapul pa'y dayta? Adamot nilala pagdawatak iti kwarta. Ha? Mangnamnama ka kinilalang anak ko? Wow, tatang. Kat no maragragsakan nilala, no makita na tinagdadakkel amasal ko. Anya? Sige tatang. Lumabasak dito'y paraangan yaw. Ay, anya manan tikat katawaam di talala. Ni man Leon nga asawa ni Manang Carmen, tatang. Tanya ko mati nakakatkatawa kan kuana. Ay na, nakasusuon iti labba nagpadaya. Awan mati nakakatkatawa kinilyon. Nga mapay akatkatawaam. Ay na, tatang. Nagalas akitaan tilang ana. Taapay. Kasanumot ngamin. Kasla tamtaks amagmag na. Anya? Oy, Lala. Sana balay ta nagagat ni Leon. Saan ang mabisinan ni Manang mo a Carmen? Ha? Daytoy titandaan na mapagsasao. Saan to nga agbisen ti asawa ana diskarte? Adula amin day ta pagsasaw, tatang. Anya nga dula amin? Oy, Lala. Damagak man daytoy. Adda ka din insangpet ni Alex amakan dito'y balayaw? Sumbatan nak! Ah? Day talingat na ti amok nga isang sangpet na dito'y balayaw! Ne, naibos mo't adagos ang jelakom anatang, Leon. Wen bakit? Diskarte lang dayta. Awan pa'y 30 minutos, anapan ka nagisursur iti lakom anatang, ngam naibusan. Di kan mas daaw, Carmen. At iti kwarta naglakwak. Ne, apay nga itad mo amin kanyak day takwarta, Leon. Mangala ka mo't iti kwartam Saanin bakit? Awan mo't lati paggastusak. Kukwam aminan dayta naglakwak. Ay na, talaga nagsingpot ka nga asawa, Leon. Wen gayam. Rumwarak mo't la adagos. Imutakbot la to'y labba. Anang ikabilak itinatang. Ni isa din ti papanam. Mapanak agparti iti talo akalding iti amyanan. Agkasangay ngamin di anak ni Tata Damian. Aya? Wen bakit? Sakmati inayabantang agparti iti kalding. Kan agkusiniraw. Iso ang mapanakon. Takababain no maladawa. Tatang, mabisinak. Adda ka di si daan nyo, dito balayaw. Ay katadda Saan kami ama ibusan iti sidaan kininanang yaw? Ha? Apay anak ko na ayo ti kasta? Kanayo namang idagas iti sidaan may ni Leon. Ado ti sidaan may. Tanagagat, je bayaw mo. Anya aya ti si daan nyo, tatang. Adda ka kaldireta ken papaitan ti kaldeng. Anya? Ay, nag-iimasan, tatang. Ay talaga Ni payan Leon tinagluto iti kaldireta ken papaitan. Aawon gayam. Itaman pa'y nga umay ka makipangan dito'y balay. Ayan ni Alex sa maskula daw. Jak ammo no sa dino tinapanan na, tatang. Saan mo't nagpakada itay kanyak? Napan siguro manen ijay jem nagpadakkel iti masal na. Nay, papanamlyawn. Adamot imot mo aram yan tam. Mapanak agkarpintiro, nanang. Kabailan pa'y karpintiraw? Wen nanang. Nalakalaang day tangaramidan.
At amin nakita ka nakapaskil ijay ili akasapulan dati may sa akarpintiro. Pinadas ko tinag-apply. Imbagada mutin ang mabalin kong timang rugi. Kaputag kasapulan dalaunay. Ay na, kasla mo mat amin na naklase ti trabaho, laon. Saan mo't ananang? Basit laang tinasursurok? Mala, mapan ka nga rudan pa raw. Ang mga numala daw kan iti papanam. Lala bakit? Ada akong. Ayaman tasimangput kamot laangan, Alex. Madanagan akon. Gaputa saan ka nagpakada itay kanya. Nagsubliak ngamin ijay Jim itay, Lala. Oh, kita ang manandag iti masal ko. Ay na, nagdadakkel nga agpaisaw. Katuan na. Oh, kita am daytoy abaga kan bukot ko. Nagdadakkel ti masal na. Ay na, nagdadakkel, Alex. Uray dagiti gurong mo, adamasel na. Un Lala. Nagtaurak nga asawa man niya. Wen nga rod lakay. Ay na, sikan ti katauran dito lugar tayo. Un gayam, Lala. Nakaluto ka din iti kananta. Saan pa'y? Apay ngay. Awan ti igatang ko iti kanunta. Anya? Mapan ka pa'y umutang iti tersena, iti kayat mo asidaan. Ay, anya matan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Awan tinaydes aramakan. Ay, awan pa'y tiganas. Ni, tatang, nanang, at da kayo umatgayam dito tindaan. Wen baraw, kumay kami makitinda kininanang yaw. Ay, si kamot gayam day taba raw. Wen nanang, umayak makitinda iti abastumi kini Carmen. Mabit lang tatang, nanang. Apay baraw. At titili magasot. Inayon nyo apaggatang nyo iti sidain nyo. Ay sus, nagadunday ti limagasot nga inted mo, baraw. Basit la day tananang. Nalakala nga sa pulin ti kwarta. Masukatan tumanen inton bigat. Tamapanak manen makipurdiya. Nalalakay, agbusog ka. Kakaiso na nagadot isidain ta. Ay, katuwa na bakit? Ay, duwatang agbusog. Ay na. Naglaing at talaga niyon ang manugang ta, lakay. Nalaing nga agdiskarte iti biyan. Saan ang maibusan iti kwarta? Kanayon nga adda iti bulsana. Nanang, tatang, simrol kaklatan dito balayo. Gaputan nakalukat mo tiri daw yo. Ala, umay ka anak ko. Kapag iso amang mangan kami kininanang mau. Wen tatang. Kapag naglugaab ka ngay. Apayan na nakaw. Nagapa kami kan ni Alex. Ano ka? Apay ngay. Awan nga minan ti maisang. Kun may gatang mi ti makan. Daytan jay bagbagakan ka anak ko. Agbisin kayo nga agasawa. Hindi wala tultuladan nilyon ana diskarte. Oy, ulitak manen taimbagak idi apagsasao Saan to nga agbisin ti asawa ana diskarte? Kastala ti biyag. Ay, Amo kon ti aramidam, tapno saan ka nga agbisin itidan na ni Alex nga asawam. Anya tatang. Kurabam, dagiti nagdadakkel a muscle na, tapno mabsog ka. Anya! Itan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan to ngagbisin ti asawa ana diskarte? Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Mariloida. nay,
Mayat mati iisa, ma'am, ita, maray. Ay, kat umisem kamot ngamin, Mare. Ay na, jak makaisam, maray. Ay, sus, umisem kakit din. Jak ngarod kayat. Ngamin napudot ti ulaw. Na, taapay mat. Ay, marmar banday ta kakaisuna balay may. Huwag ngagpay sumare. Nagirig mo tan. Ay na, maray, manon atawan nga ibagbagakin nila kay ko asimintuan main. Di nakmatikaskasaw. Awan ka no ti kwartana. Nay, apay. Saan na pa'y anaawat di bonus na? Bonus? Adaya? Ay na mare, amin ngagtrabaho di ta Kapitolyo. Kaswal man wano kontraktual, ada bonus na mare. Anya? Nay, apay ngay. Di man la nadakdakamat nila kay ko dayta. Ay kat damagam amare, amang ano isik-sikreto na mutkan ka. Isumit lagaya, makanayonan amarabyan nga agaway. Ay na, alaam di bonus na mare. Amang ano pagbisyo na laday jay. Isu ka di anak ka isam ka ita, maray. Ay wana, mare Loida. Napanak gimatang iti washing machine kan TV. Inggatang kon jay bonus nila kay ko. Nasaya at tasimang pagkan. Apay anarabian ka, Nag-overtime kami. Mm. Apay ang nakataya ti dakulap mo. Akasla dadaw-dawatag. Kay bonus mo. Iyawat mo. Anya? Amok ang naawat mo, jay bonus mo. Adaya mo! Oho, glibak ka pa'y lang. Apay nga isik-sikretom. Kayat mo, asikala ang tagnumari iti dayta, Ay na, pito, dagiti anak ta ilyong. Agis eskwela da amin. Amok masapul ay ang ibagam. Jay bonus mo, iyawat mo tanay. Naggatulan da ito dakulap ko. Ibayad ko. Nang ibayadam? Iti in-order ko asiminto kun hollow blocks. Oh, Ha? Nagorder kan? wain tapnusan ka aromanik. Lamo amar, marbati balay tayo kun nagtagtag. Ay nalakay. Kunak no nalipat amon nga ipatarimaan da ito'y balay ta. Umay da i-deliver intun bigat, di order ka. Maray. Na, agkat-katawa ka mo't ita, mare. Ay na maray. Una, saan lang nga isam? Agkat katawak pa'y maray. Na, apay, mare. Maipatarimaan min jay balay may maray. Kitaam nga min jay arubayan mi Wan nga agpayso. Nagadumotan adarat kan hollow blocks na itanabuntoon di tasangwanan ti balayo, mare. Binayadan nila kay ikaw, maray. Imbayad na di bonus na? Una, Kung naktumot kan ka. Kaano nga, arugyan nyo nga ipatarimaan day tabalayo. ay kat ipatarimaan mi adagusan amaray. Nasaya at ano kasta, mare? Dadamot lang na pa ng jay bonus nila kay mo. Lakay, ipatarimaan ka numot kang damari Loida di balayda. Ay kat, nasaya at Kunak nga rod, amapan ka agpresenta a karpintero no kas di nga awan trabaho, lakay. Ay katun bakat. Nulaki di awan aramido. Mapanak to. Ayun ta sigurado. Ayaban na kantungot laang dayjay no muna nga awan aramidam, lakay. Wun bakat. Tadupay laang ti trabaho kita kat. Basta, no kasapulan da kadamari Loida kan pare ilyong, mapan kalakay, takumpare kan kumare tangarod dagijay. Agawid kan, pare Ilyaw? Ay, uwid paray. Nagsapa pa'y laang. Agsyat tagit din. Day taman ti kayat kukan ka paray. Wala, agbambanog tangag trabaho. Ag-relax tamat asag paminsan. Alang raw, hintay di balay yun. Ay, jak mo kontak kinambar na. Napanan namanin Harapi, ngamawan mo't langan. May pagurayan nakman ngatan, iti manong nga oras. Sino nga taday iti umawawang? Hello? Hello, di kumari Loida daytoy? Wan, sino day tao Kumpare ni Elyong daytoy.
Ay nakastahon ay tidanag ko. Ayan nga nila kay ikaw. Nakaturog dito'y balay, nabartaw. Anya! Ibagak kang ada dito'y balay. Tapno saan kang agdandanag. Ay nalaos man siguro ti bartak na. Basit lati ininom Ay pare, saan mo napagaw-awidan na? Di tanan, tamangan no madisgrasya no ag-drive iti motor. Wan mare, saan kan amadanagan? Siyak ti makaamukon ko na. Sige nga rod pare, katagyaman na ka. Pare, Ne, anya day tawit mau. may sala abuti pare. Rimuar ka laang anapan imis baw. Itata nagsubli ka. Addan awit mo nga arak. Bitin nga ro dyan inumtay di rabi ay. Kat mapantapay ag trabaho ita. Si kaki di man. Adda ay serek tayo ita. Kita man ti kalendaryaw nay. Nga. Anya tipit sa aya ita paray. Ay tama nay. Apay di mo makita. Holiday nay. Aywan anya. Pitsa 12. Adda pa'y red na. Kita ma. Aywan gayam. Iso nga ginumtaki day. Wan paray. Nayunak day ta ginatang mo amay sa buti nga arak. Anayin tali ma. Pulutan ta kay paray. Ay kumang party ka matititarakan mo ang manukin. Aywan anya. Ngam paray. Napay manahin. Urayan na kanibakat mo. Anya nga tanong agawid ka pay. Ay sos. Nung nagawid awanin na. Palubusan nakpay nga ron. Armalaitin na ko na. Sa bagay. Agawid tulata ano kayat kumait. Ala sige paray. Tainak nga ruden mang tiliw iti pulutan ta manaw. Loida, Ne, apay ante. kitaan nyo man day ta nakabuntuon adarat di tasangwanan ti balayo. Apay ante. Numatuduan, agayos ija balay me. Nagadun ti darat ana pa ni Jay. Kasta ka di ante. Kaano pa'y day ta darat di tasangwanan ti balayo? Pasali-sali. Pagpatarimaan mi di tabalay mi ante. Ay, awan bibiyang ko no pangananwan nyo. Ha, nasaysaya at no ikkaten nyo day ta darat di ta. Ay uwan ante. Tano di yung ikkaten. Siya ti mangipaikat iti day ta. Ang na bartak. Jack pa mo na. Bartak paray. Kapala pa mo dito makdar. Nabartekan paray. Di kan makamulagat. Ay jasan. Ano makita ka pala ti pulutan. Dapat mo nabati at tangad ka nagkaray-kay. Agkaraawag ni bakat maun. Adon ti miskulnan. Bakit ko? Tamauman tulata. Pagaw-awiden na kan. Nagmayat na ginong pag-awidin na. Ungtan na kamanan pare. Di ora ako nga. Dapat kabutang ko ay. Apay, hali di manen ayan no bigat. Kanayon ko mga halid. Nakalabaga kit amin kumaapit sa kalendaryo pare. Papa na, Mariloida. Ay namaray. Nakman iyawid nila kay ko. Tanay, manon nga aldaw asaan anagaw-away. Ne, apay nga nagapa kayo. Narugyan namanen at tinaginumiti arak. Aya? Iso analipatan naman ang tiagaway. Ay so, sabali mo't gayam day ta asawa, Maray. Masapol amapan mo pa iyawid. Kasta na nga rod, maray. Kat, pangsuko na mga ikang kuwana. Ije balay ti kumpari na Nasken nga iyawid ko. Tagsarita kami man itinalapat. Sukunam ni pare Elyong, maray? Win aparay tanay, manung aldawon asaan anagaw-awid. Adda ijay salas. Nakaturog ijay. Kalatari ingaw. Ay, mababainak ka paray. Manung aldaw nandito'y balayo. Nagragragsak kami lang mat mare. Sige nga raw, tain nakriingan. Ilyaw. Hoy, Ilyaw. Mangibabain ka. Nakaida ka dito'y datartisan mo abalay.
Hoy, Ilyong. Bumangon kan tagawitan. Ay, una yun ta nagrigat ka aringan. Ilyong! Dauram! Adda natay! Agawitan. Apay nga da ka dito, bakit? Umay ka nga rod iyaway. Saan na ya? Balay tayo dito. Ay, sus, balay ti kumparim. Manungal dawon asaan ka nagsuksukat. Kan nagdigdigaws. Di ka mabayin, Ala, agawid ta nga rodan. Mangibabain ka. Ala, tumakder ka ditan, tagawin ta. Loida, Ay, apay antay. saan nyo pa'y matgayam nga inikat jay na buntoon adarat iti sangwanan ti balayo? Eh, kuwang amin antay. Talaga gayam, saan dak nga ikaskaso Nilakay ko ti mangikat iti dayta antay. Ay, agungetak at talagan. Bayan nyo antay, tainton makariing nilakay ko. Paikat kun dayta darat dita. Italaang nga aldaw ti pawaywayo. No diyo pa'y laikatan, ireklamo kayon ijay barangay. Apay na kita karton ba kay? Karton kan sa ako. Makitam? Apay nga rodan kita. Pumano ka men! Kadwak dagiti ubing! Apay. Ne. Ayan nga ti kaldero kan pingpinggan. Insako ko na! Makamu ka matan iti biyag mo! Nay. Anya ti mapaspasama kaya? Anya ti mapaspasamak! Di mo amo ti mapaspasamak dito balay? Apay, pumanaw kayo? Gimatang ka lang iti darat ka na blocks! Nagpatinggalangan dita! Di mo matimpatariman dito balay! Marmar banda ito balay! Gapu iti anay, Ilyong! Pati panagayat ko kan ka, marmarban! Nay, di mo may ipalubos akasta, bakit? Agrik-reklamo jay bakit akaaruba tayaw, tajay nabuntoon adarat dita sangwanan ti balay, mayan anod ijay arubayan da. Kasta ya? Di mo amo dagita mapaspasamak. Taday talagin inom ti amom nga ramidan. Agsarita ta ka di bakit? Ay sanan! Pumanaw kamilatan, makamu kamatan iti biyag mo. No ipilit mo ti pumanaw, jak mo lay ti dagito'y nakakarton kan nakasako agam gamit tayo. Ibabam dagita, palubusan na kami apumanaw. Saan kayo apumanaw bakit? Ikarik, ipatarimaan ko ti balay. Saan laday tati kayat ko ngay kare, Milyong? Anya pa? Basta! Awan mo, malagip ko. Aglisi ka dita! Na. Tairwar kong dagito karton kas Bakit? kadasakaw. Didak ka di panawan. Ay, nauma akong kan Milyong! Di karik, jak to aginuman. Promise? Oo, promise. Loida! Ha? Ito'y darat! No diyo ikatan talaga nga agreklamo ako! Ay, sus. Oh, nangag mo? Agay ayabon yan, te. Ay, mabayin ako na sumangukan ko, ano? Talaga akarkaritan da ka. Kunayo siguro, ajak maiturad kag reklamo. Makwa, saan na ka ba't akarkaritan, antay? Nasaya at magtadakan, Ilyong. Manon nga aldaw, asaan ka nakit-kita? Hindi kay kumagungitain. Tainton bigat kat ipatarimaan ko ti balay mi amarmar ba? Rumbang laang tamadadaal ti view da ito'y balay mi. Gapo iti darat kan halublaks di tabalayo. Pasensya kayo. Ay, nabayag ako nga agpaspasensya, Ilyong. Tapno amam. Maudi na pasensya dahito, ante. Usaran min dahito darat kan simintaw. Rumbang laang. Kasanon, numatumba da tabalayo. Kat mapandagan na dagiti masetas ko ang nagngingina. Ha? Apay, mabayadan niya. Sige, ante. Inton bigat mo't lang. Ipatarimaan kong ti balay may. Ay katwan laglagi pam ti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaang iti sao. Sayangan na ti kanito. Iso asika Ilyong. Di mo sayangan ti kanito. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaang iti sao. Sayangan nati ka nito. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!
Ay nasaya at magta nakaumay kayo dito kasar ni Nilson. Sana ko mga umay, yung kayat ko ang makita't inasawa ni Nilson. Apay, di mo nakita ay itay nagmarcha iti altar. Jak unay naming mingan tadayo. Ang mumut kanya ka, nakapsutan na giti matak. Ay, kanya ayat ilangan na. Ay na, jak man amo ko ni Nilson. Noan niya ti kinay kayat na itinay ta babae. Apay aya. Ay kat umasidig ka, tayong kakitaan. Asit gam, kaming mingam anaimbag. Ay, jak amo. Ay, jak amo, noan niya mo ti maibagam. Anting, ada ka kayam dito eh. Nadasawa pa, Nilson. Agnaknakam ka. Antay. Amok ka na kayo ni Mrs. Kaw. Iso ni Reyna. Hello, auntie. Reyna, matgayam ti kaalasan. Antay, nangan kayo. Ay, sige, itain nakmanganan. Ah? Dito kayo. Han? Apay, asaan man lang imisam kanyak ni auntie? Bayamon. Mabisin la siguro. Umay ka. Asikas punta dagiti bisita. Anya ti makunam, ti asawa ni Nilson. Ay na, pudno, di kinunam. Awan apulos pintas na. Kunak tumot kan ka. Nagalas. Ay, nangisip pa'y kiti Anya puliday ta. Jakman amaw ka ni Nilson. Ay nasapay la kumaata saan to nga umala dagiti anak dakin kwa na. Ay, una yan. No umala da amin, itiday siya babae. Sapay ko na da napig sa tidara dagiti nala sa tata. Ay, nagkuna. Adaw tinakangaga. Ay, unay mo't no kastan. Jak makapangan. Ay, apay ngay. Gapo ka day, takas day kirupa, di manugang ka. Ay, awanan ti ganas ka. Iso amang isuputaklaan ng tiyawid ka. Ala, ikangarudan mang isupot iti awid mo. Adaw, ti iga daw. Kan lang kita kalata, iti mabalin mo ayawe. Nay, apay nga taimay ka matanagida. Ay, anya pa'y laaya, ti kayat mo nga ramidok ijay. Makis-istorya ka kumapay mat akan ni manugang mau. Di mo to pa'y amo tinagan na. Anya nga minin ay adi imbaga ni Nilson kanyak anagan jay misis na. Rina! Ay wen gayam. Reyna. Ay, awan lat ganas ko ang makiistorya. Di mo mat ipadlaw asaan mo akayat jay manugang ta. Jak nga rod kayat tilangana. Saan kakadiakas ta? Sikati mapan ijay, taing ka makiistorya no kayat mo. Basta, awan ti istoryaag. Ala, dumandan ka kita, tamatulog ako. Honey, apay ngay akas di dagiti kabagyam kanya. Apay aya. Kasla sandak mo't akayat. Yalay bagbagam. Madlaw ko laang mo't Di da pa'y umisam mo't. Saan ama nag-isam ni Nanang? Ni antim ngay. Nakarkaron Managkusilap kit di dayjay Kasta ka di. Isosi ka. Amok ama nag-isam ka. Isosi kan ti umisang. Oray no kus sila panda. Wen. Ano sa mun Tamok mo't ananos ka. Pasensyakan pare Nilson. Sa anak ang nakaatindar iti kasarmaw. Naira na ngamin ang na-ospital ni Mrs. ko. Okay lang pare. Mawatan ka. Nakita jay picture yo kan ni Mrs. Mau. Ay ta impos na kay. DJ gayam ti Mrs. Mau. Apay pare. Awan pare. Nasingpet ti asawak. Kain man nakaawat. Mas daawak man. Nagpipintas dagiti X Mau. Nagpupudaw da. Slender ti pamagida. Kahit anya ita pare. Kwa pare.
Jack agoy uyaw, pare, ay na. Amom, biktima ak iti ayat dagiti napipintas nga ex ko iti pare. Ada ka dita kinukwartaan dak. Ada ka dita ato timer. Kat ni Mrs. mo ngay. Anasingpet ni Reyna, pare. Awan ti makunak iti ugali na. Saan man anapintas ti langana, angam, napintas mo ti ugali na. Umay ka makimisa, lakay. Tsak pailaang makapag na. Nasakit latta to'y sakak. Malang araw, inakdagasan ni Manang, tamapan kami makimisa. Ay, no awan laang ti an-anayag. Umayak ang makimisa. Saanan? Adda ka na alinutok. Kinalubak ijay kusina. Sa anak pa'y ang mabisain. Ay, kat numabisin ka, mapan kalat tamangan Wen, di nakpakadanagan. Anya day talot-lot, wam, han. Agbekak man iti tinapay. Taidagas tainton madamdamay ti ayan datatang ken nanang. Para kada kwada day ta? Wana. Tapno maamuan damat at imisis mo kat nalaing nga agluto. Ay, kaya nagmayat man. Barang no iti dayti nga aramidan, agbalin kami na close. Apay, saan kayo kadi aklaus? Ay na, marik na kasandak akayat. Iso asya kung ti makiklose kadakwada. Ay na. Ay, Manang. Ay, kitaim ka di day dyan, babae. Ayan na. Diyan nakalabaga. Apoy aya. Karuprupan ni Reyna manugang ko. Ayun. Kasta dyan bibig ni Reyna. Nagpuskaw. Agoyaw ka man ako na. Ay, kasta latin niya ka. Ada nga ron makitak adilawag. Kan ibagbagaklaang mo't Kagap-gaputay gisimbahan. Agoy-uyaw ka man. Ay, pakawanan nak ni Apo Diyos. Nakitak lang amin day dyan akarup-rupa dyan manugang ko. Malagawid takit ay amangan nuag to daw. Ay na, itaak lang ang nakaraman iti kastoy at tinapay Naidumdum at tiraman na. Magustuhan nyo kadimot laang, tatang? Wen, awan pa'y tinakaiturad anang regalo kanyak iti kastoy at tinapay. Ni Reyna tinagluto ni day ta, tatang. Aya, kunak man no ginatang yaw. No magustuhan nyo, di kanayon kayunton nga iaramidan iti kasta at tinapay, tatang. Ay, nagsayatan. Nalaing kagayam nga aglutaw, Reyna. Culinary art sa inadal na, tatang. Anya day ngay. May papan iti panagluto, tatang. Kat ijay 5-star hotel ti pagtrab-trabahuan na. Nay, apay ajak amu day ta. Kay, di kay ngamin nagdamdamag, tatang. Di magasta Nelson kan Reyna dito'y balay, bakal. Kay, Imay dak inik kan iti na imas at tinapay. kay. Kaya't mo aramanan. Adapay na batay. Ay, sa anak nga agraraman. Na, inluto day manugang ta. Ay, sa anak nga ron nga agraraman. Makaamu ka ano saan mo akayat aramanan. Kukwak laang. Kanam lang Kabailak mo ti gumatang iti tinapay akanag. Unay kan aya. Ay, aging gaita. Jak pa'y lamaaklon aday jay asaan anapintas a babae ti inasawa ni Nelson. Nagwapaw jay anak ko. Karopro pati artista. Angam, day jay a babae ti inasawa na. Hello? Hello. Sino day tao? Ni Nelson day to, antay. Imawag tapno kablaawan ka iti happy birthday. Malagi po ti birthday. Ay, kuwan, antay. Apay kumamalipatak.
Ay nakaanakan, imbag pa'y kan kata malagip mo ti birthday. Nung dagiti kakasinsin mo, ay nalipatan da kon nga inada. Yan ti, tagsinti man ako na kon. Ay talaga mo't nga man, gaputada yun ti ayanda, kan adan bukod da pamilya, sanda ko na malagay. Ay, antay, umay kami dita balayaw. Sino nga iti kaduam? Ni misis ko, ah? Ay katumay kayo, Alang nga rod, urayan da kamay, tada irigalo mi kada kayaw. Day, sino nga tinangaramid iti day taakay? Eh, siyempre, ti asawak. Wan, siyak auntie. Ay nagmayatan. Italaan na adda anak iti kay iti birthday. Ay, dayto yakin na bakit ka? Happy birthday, auntie. Ay, nadungo ka mo't gayam rin Allah, agwa kayo matan, auntie. Ay na. Basta ngamin ni Antik, nalakang agsangsangit. Ala, di ka nagsangit, auntie. Birthday yu ita. Rumbang laing anaragsak kayo. Lumuklok magka, paray. Ay, kawa na. As-asikaswan na nga ron ni misis ko. Ay, imbag ka man, paray. Kay, sika nga eh. Kanayon ti apa may kanimesis ko. Mrs. number 1 no Mrs. number 2? Deta nga ron ti parikot ko ita, pare. Duwada nga agpaiso. Ang amawan mo tinasaya at ti ugali na kadakwada. Ha? Agpada da anagur. Ay na, kaasi ka man no kasta pare. Ay, imbag ka pa'y, pare. Tanaanos ni misis mo. Ay, uwan na. Isu apulos, ajak isukat iti sabale ti asawak. Swerte ka, pare. Takas ka ni Reyna tinaasawa. Ay nading ka. Naramanam la kumajekek nga inaramid ni Reyna para kanya. Asin daw, tinangaramid iti cake mo? Ni Reyna. Di manugang ka? Wun. Kat na imay da ijay balay kin ni Nilsaun. Isuda tinangisagana iti birthday. Bakbakatan kan manang. Agkik ka pailaan. Ay, ay naading ka. Naragsak gayam ti maadaan iti cake iti birthday. Uray bakit kan. Jak mala na padasan ti kasta. Ay na, nalaing gayam nga agaramid iti cake ni Reyna. Kasta aya. Jak pa'y ngamin naraman anti naramid na. Nalaing pa'y nga aglutaw. Isuan ni Nilsaun, lumuklukmag. Apay adi mo kayat ni Reyna kat nasingpal. Ay, saan dang agbagay ka ni Nelson nga anak ko? Kita umot ati lang ada. Kino kas lagkar-karo pa damatay? Ay, saan? Ito lang ang mapasamak ti kasta. Aklunong kit din ni Reyna manugang mo. Ay, jak kayat manang. Kano dandanikan san maadaan iti apukaw? Ay, saus! Na, apay nga isaus. Ay, sapay lako ma. Tasaan nga umala ti anak da ka ni Reyna. Ay, Sigakit di mag. San aya, anabayagan nga arapaap mo ti maadaan iti apukaw? Kadway. Oh, dayto yan ading kaw. Matungpalang ti arapaap mo. Ay na. Apay ayang nga umanisam ka dita, lakay. Anya aya ti isa, ma'am. Indagasan nakmanan itay ni Reyna iti kwartak. Manaw? Aw, daytoy aw. Aw. Nanay. Sagsasangaribo mat day ta ipakpakitam. Igatang ko kano iti agas kaw, kan kayat ko akanan. Apay ngay asikalaan. Di mo mat kay kayat, kasanong ikan nakangay. Ad-adan ajak kayat, nukasta. Pakitaamat ngamin ay tinasayaat, tapno ipatag na kamot jay taaw.
kasaritak ni Nilson. Pilpilyan dakit din ti ikanda. Ha! Siyak nga ina na nagrigrigat kan kuana ti di na ikan. Basta siyak, adda kwartak. Mas daawak man. Kilaad meten anapukaw, dagiti marikrik nak nga ot-ot iti bagay. Yeah. Kasjay kayam dagiti anak ta Ha? Adda favoritism da. Sige abakot, tamapahanak ag sukat. Dagasen nak ni Nilson madamdama. Adda kanong amin papanan may bakot. Dua kayo laan. Una, dua kami laeng. Agbati ka manen bakot. Na, umay ka agloto dito'y balay. Wananang, tapno da kadwayo. Jakmet ka sa pulan ti kadwa ka. Kaya't kayo nga rod akadwaan itangal daw. Kan, ada itod ko kada kayo. Daytoy Anya daytoy? Aritos, nanang. Naggapo di Saudi dayta. Ipadas yuman ket di? Sige ipadas ka. Ay na. ay, kita agman iti sarmeng. ay na. Bagay ko Bagay yu talaga. Kan 24K dayta, nanang. Ay na. Agyaman Reyna. Ay na, italaang anak ka arito sak iti kastoy kang hina. Kaya't mau, tagluto ak iti ginataan nga special take. Ay, awan ananang. Ramanak man mo ti specialty yo. Ay na, agyaman manen iti na ito'y aritos nga inten mo. Amo, talaga anangina na ito'y isong agyaman unay. Nakita mo ita bakit? Nasayatan tilinangan niyo kan ni Nanang. Wan nga rod lakay, kung aktumot namin kan ka, agarami dak iti pamuspusan, tapno kayat nakton ni Nanang. Kain talaga anasingput ka bakit? Kain daytoy tilaglagi pong bakit? Awan ti agtalay na ed anatangken apuso, iti nasaya at apan nakitao. Isungay tultuloy mo ti kasta kinasaya at ti ugalim bakit? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan ti agtalay na ed anatangken apuso, iti nasaya at apan nakitao. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!